Video thom ja khat ana bulletin video tu piham tia le interlink network mining bol ho ading hi e interlink network app sa ka hung ding ka hung na hi le mas pena cha anoi lang khovelo chun war map kiti khat min na abana home page sa hi in war map pa na mi edu hi anoi langa war map pa hove lang pa na mi edu aban le achung langa wallet kiti pa na mi edu wallet na mi edu aban le create new wallet kiti pa na mi edu abale chia hi pin code ni kisip diu na phone code ho tabang phone password ni koi ho tabang kan kisim chai tayin next ka bole tai hichi hi ga het ding khat chu interning mining ball ho in wallet ipiti setup bol de ham ti pa chu hi your or setup akitan na continue abale chi wallet hi dan heading khat chu laya backup kiti pa na lu diu backup ai ship frasum din na ship fras chu 6 watt sa hilolo 12 watt sam khat mai the na 12 watt sa hilolo 24 watt mai the echun ki man sa lo de khunung le hi chi interlink wallet pa hi nan man cha wa asset ni koi kha ba hi le pai mo din na Izia chu hi chi create wallet hin bol chai chale backup ha hin lu diu backup ba hi ship frasum din chu ne ki ji do diu he backup hi khat vein me te ding Icha na kizi na save your recovery phrase. This phrase is only way to access check say na. It will never restore wallet achi hin na hichi hin kizi do diu he. Tua hi velo chun anoi langa show my recovery phrase ko kami alaki ahung do den kichu screens share kan bot hello di tan na video record akan koi hello di tan hichi ni ki bol bin lang backup wallet pa hi ni kizi do diu. Hichi chung tin hichi nan bol chai chai leo anoi lang ko velo chun wallet hi hichi la ko swap ho trading future trade bol na hin na. Chu bol da tang chu ho boi pi de ta point abana kho vevelo chun anoi langa kho hichi anoi langa ar right pen pen pa hom me ta na me de na chi na personal nang ho wallet pa chung hi ta in hicha hi anoi lang pen pen pa hon me wala hila enter the invite code hicha hi invite code na ji lut diu hi hichi chu pham tile capital hong hiting NES X4 ZNF hichiung hidei tai hijidana submit so ke diwe NESX4ZNF na chi submit na bol diu submit na bol wala your HCS foundation is now stronger akiti na hichi hi submit na bol diu aji chu pham tele hichi HCS pa hi human credit score hi like lo man hichi dungju ya jong hi khunung la el drop ho hi tham khat privilege kun ki pidi mai thei like lo man na ai lo wa hi le men rong ni phale el drop mu na ding ai lo token mu ding hong poi mo de hi like lo man na hichi chung hin te ai pile wallet hi anoi langa wallet khabe ga me tring ka te khat na ban le profile khabe ga me kiting e connect now kiti hi ipm khat be hin bete ding na ngai te diwa connect now kidi ang ga me te diwa connect now ga hi ga me hi le accept kitin chi ga amazing ipm che tan na connect now chu na me kiti abale human credit score 0.29 hi tan na la ya start mining pa na me diwa me wala he chilang kilut kit na chu ele boi ta pun na ipi hile heading khachu abula pana sei kit war map anoi langa war map pa na me du aban le chung langa wallet pa na me du app to wallet um na wallet na me du cha chu azo ka sei ta pa create new wallet hong de chu pale backup na ki ki ji to te du na backup hi koi mana mu sa lo du aban le profile anoi langa hi na me du langa anoi langa i khat pa na me wala la ya hi azo ka bol ta bang mo je tan na la ya in submit ko na chu EX4Z sorry hichilo azo ka sai pen pa chuna ipi pen ham hichi pen chu che hina ya na NEX4ZNF chu pa na submit chu pa la chun la ya start mining chu hijing na chu hijing ana bor so te interlink video ka sim na chung chang wallet ipiti credit ham ipiti human score credit chu ipiti koi dham ti chu video chu chan chu tan te